بله بینەری me بنوچەیەکە گرنگ بۆرە بەردەوام dikin piştî damezrandina Konseya Siyasî ya Navîn Rojavayê Sûriyê vê gavê bloka Neteweyya Sûriyê hate damezrandin. Ev blok sivîl û aştiyane ye hewl dide ku dewletekî hemwelatîbûnê ya giştî û wekhev li ser esasê pirrengiya aştî ya siyasî û demokratîk kar bike. Ev yek ji aliyê siyasetmedarê Sûriyê Heysem Menna bi daxuyanekî bi dîmen hata ragihandin di daxuyaniyê de hata gotin ku ji bo rawestandina jinûva çêkirina dîktatoriyê bi cilekî nû kevin ev blok hata damezrandin. Ev blok sivîl û aştiyane ye hewl dide dewletekî hemwelatîbûnê ya giştî wekhev di çarçoveya pirrengiya siyasî û demokratîk a eşkere de pêk bîne û xwedîspêre cudakirina desthilatdaran serweriya gel û rêgeza edaleta civakî her wekî hate diyarkirin ku blokê her çareseriyekê li ser bingeha mizhebî yan jî erqî red dike. Blok banga damezrandina hikûmeteke gelêrî û meclisa damezrêner dike ku destûrekê saz bike ta ku serweriya welat misoger bike û rêzê ji mafê mirovan re bigire. Di blokê de Heysem Menna, Tarık el Ahmed, Ramiya İbrahim, Nasır el Ghezalî hene. Ev kesayet temsîla partî û hêzên ji civaka sivîl dikin. إلى شعبنا السوري في كل مكان نعلن اليوم في العاشر من أيلول ام ایرو شبو گلی خوی سوری دامزراندنا بلوکا نتویا سوری رادگهینن لبناء دولتنا الوطنية، دولة المواطنة الكاملة والمتساوية في سبيل اف بلوک سیویل و آشتیانه هول دده دولتک همولاتیبون یاگشتی و وکف ده چارچوبه پرنگی سیاسی و دموکراتیک بیک بینه و خود سپیره جدا کرنا دسلاتان سروری آگل و رگز عادتا جواکی اجبارا وستاندنا جنوب چکرنا دیکتاتوری بجلکی نوکفن دوی هر کس برک خرابه. ديمقراطية واضحة. نسعى لمشروع شامل ومتكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا